Kofi say Asɔfo Adom Kyei-duah enkurafo awo krom ha hye mpanimfo se de be yo moba ayi akwaba manager wa be ka kire manager say on kanta wo mo man warning say efiri na Kofi Danade kwase mi preach Adom Kyei-duah din ha amode akwaba no be call court. I am not the first person. I mean, as a parent, you have to go court. You are free about Kajuma Remuno. One my means no shit. As of for become as I say, means Robia, men quack Casachan, why your means Robia, men make a such of for you now, men of Miss Robia. Now, power Homa. Yes. Monem de asamoa monem de bufuo firi ba monem de waha enka wetie mentam Jesus. Yeah. The soil Philadelphia ba tie me. Listen to me. Ye asofu sufiri mu. Ye asofu sufiri mu. Na babu ama nhwehwe nim honhom afiri mu. Na asofu su ye nhwehwe nim eye nebre eye azan ye krono ye po eye wagadere Onsem kase pa Philadelphia Adom arakwa jo enne na me pese me kan the secret about Philadelphia Church Believers Worship Center atifu nyina ya kwaba aba why you think dumedi so na ye bekọ ne yakwaji kasa no ntiremu efiri enua brantie wo the secret behind Believers Worship Center efa ye papa 7 Adom Kyei-duah ho a onua brantie wa be promegu a odofo esiwani enye se katro na before ye bekọ onua brantie no so no ma mi bi so a ono so otrese Philadelphia mu no obae no adansi twetwe dia wajinti wa hyehye papa ne pa baka dia no na eso no wo de twumoto odofo eno so ye bekọ ne yakohwe na ye ni nka ye hya chemfiri ya na ye mfa nka ne nya ye fa to aso message so mi like button so na wa hye dwumadi no na arecha afoforo ye wo hiraw se oye ho sa ye nkomra ba choka na da so no what ka ye ba be chere ba ni Kanabo. What? SUV. That's right. Oh yes. Can you no? On utility. On rubber. Why can't you? That's all. Hey. Antanka. The voice of God. The voice of God. Kasari na make kabi inside we dey we o hwe ne enkoso na e dey work inside brother Abi brother Madonna I should screen a bomb so for ben etina o so papa e ka say bi say o say never you magic kai die magic award we anka ye vote anka me vote am waji me se me wi ni dia ba fie hwe Leda. Onim, ade ba kon so ne say. Wow. Say okobroni man so. Wow. Hwe. David. Hwe kanu. Ai. Fekeke. Divine. Fekeke ebi. Okobroni man so. Hwe ba. Handmade cars. Good. Enipa to ne bode ne sanwene. Ntumi. Eti papa ankofa de machine bi asa da ye ne basa o. Debi o. We handmade cars. That to yabo. Oh, there is a touch of love. A touch of love in this car. You do quality. 7-seater. An SUV. And you see to the good to me be. No. Yes.
Hey, I fairly cash. Just a bro so. Shadie. Oh, Shadie. Okay. Mo. Hey, fine. Easy One. enough. Where? Papa, me Musa mo. Me Musa. Mr. Ode baby sir. Okay. Any brother Maradona. Ambacho kai mo betumi ehune bo. Say the two grandness 5.28 billion. 5.28 billion. 5.8 billion. And that's on. Yes. Hi. 5.28 billion. Nanya nanu ya na papa kai 27 billion. Oh my. Producer Metutu. Hey. And na gedie be bo it is after Didie pa ne yanzanka ye short no ni asem no mu metutu ne man abotre it cash ni enu kura ni etwamu 10 billion etwamu dabi etwamu 10 billion na busa say fridges ne niam bebra wo esaka no so na esaka ka o da yesa ya mobra beska ya mobra beska ya busa say ya mobra beska na brabo na ene den sika na what ya benya mi mu dia ya hu nyame dia ka say nyame be shira eskan so eye shira dia ya na one mobra na oye sei say bibia na sa in fact mo me mpon eno anu aka no eno anu na ebe na ye program ana mi musa say we na papa ye eno ntina sometimes na ye ne papa na mo ye niema bi a etimi ye papa ya no ende ye pa etimi hye ne papa ono a na preach kire o ya na wasa abo waba so aka ho preach na wa preach akire ono asa ye de abo waba so enti bebrebe papa ne ye nyina di ntina oye divine di ntina oye enu kro ena no na me ni obi di nkomo di ntina oye we ana me ka che ni pa ne say papa level wadu baby nimdia papa wo onu mum na ekyekere yo na ka ni dia o de ba me fa dia ne wo ho no enya ye wudi sese ni enya nu bia ana chim ana wo ho no o chim na de ato ana wo ho no o chim na de ato so bi dia ya mo di no o de to dia o de to eye ka ne say parking na o sa press sa key no na just bibia wo ho de guitar bibia ase ya chiro mi di nkura tusu o nchiro odi nto ho nchiro odi nto apostle nye ka nchiro odi nto ya odi ni ho apostle enye ka emfa odi nto enhye ba bia maza ye kwako wo do ni ma de ka na befie wo do ma dia ba ye ko wo do ma dia ba oji a me tira mu dia ba kuma ase ai na si ye betina mu ba kuma ase ya de ba kene ese bi ba kumasi promise ko chiaba ha ya mi anda wo when Adom eye Hwan Adom o se say Adom when Adom eye Hwan Adom o se say Adom aso bi bedo ha urade anu ne aso bi bedo ka luxury comfort hey modern technology any bibia ewo kan brother ma yere won ke kan bibia car na ye betum your friend bibi infotainment yes that's right you see a car infotainment dashboard ni ade na infotainment okay ina ni say car ni be more information ho na was out to be entertain you ho enyom efisi no one screen egbomu no eno na ye infotainment ho no ubehu bibia wo so e be more information car ni wo kase communicate sense work away mu no a teacher say me hwe papa ye say David bara madonna nya bi kan David for na say tumu ye me dey say be for na tum na dey was say ne sofo every say what Asɔre 40 years 50 years 70 years no archbishop no won metre say BBC asida asko nyabetre wow Obiara so almost enu no
10 minutes. Emi yes. So away me ko be aka. Make us na 4 to 5 minutes ahegu. Yehowa. Hey, ni paso ebu onya. Samuel so na wi na mako akansuo ma yi. Ama me scan ho. Ni fi ona na me je powder ni mako. So make it jokes. Okay. Answer. Afiyat honoma. Te say ankale. Guru say chale. Koyo me mo biom. Please. I didn't say. Asere. Okay, I'm J Michael backstage. I'm saying lewe maba. Maybe mama niaji uzi the whole to you. Wow. Mr. Gamisina Havelensi Yalen Constellation Justin. Oh, monsieur. Sally. And a good deep buntino. Did you know Obama? Okay. I was like, go Boguru you before I no many no continue first. Go less that is I say o perform. Yemi no ko. And a good queen I met one with the track him. It was. Now I'm saba back. Asana elbow take a break. Ya wi am say na me ye dey me comedy me dey partner Johan say be ti be wi say si wi dey cause na mama dofo e be wi fo e bi say say ofo muntimi say bi enye bi yes so wi dey ka be ko wi dey ka de pa ne mum sha wo hye na fa trim wi a ona wo say ya na say dey enya je hono no wi no o na ja say dey amara wa sa exactly me bi ma no bo wi ni se keke Jesus Christ no metan DJ no pem kan pese me ye fast e dey e kama ni si me kesa pem hui oh me fa normal say me satis yeah me kesa mbu china o cha chari dey way bo we buy we ha kam na gan ho to wi ni pam David ho to wi gan ha o so wi seller I'll bet me we agina the big auditorium. Oh, beton. Let's say me to we I will mention a bit sida. Any powder and maconi. Gulu and medicine workers on so jelly any sako back. That's a hakam. Oh, Samanya carry make us say, catch me what you say, Paramako Kutami. And I do not want to about to so. Why cancel shows we on stage. Oh, let me took over do papa. Same as I mean some can spell. Do pa all the big boys want to go down. You go from. Hey, how? Oh, no. If I say sorry. Wow. It's as a menye. Go believe me, and I'm beside I wouldn't even person we ni ana me basabasa kan kan me san me hote na me ni papa ntina me mbasa me kan ntina asi then omba anim seseneti kwashin kodwa dai o person ka on be busebusem na o ma hwehwe mo o ma mbusa anya hwe and two ni pa so ye frena se emba panyi bare se ye frena confirm no o so bufu frena anapani na onfa en kokra o try de ejema de a confirm se enye no credit dey bi nya no credit na makoni we kwande kutano na gana de common sense why we to we nipam e bi sida Kwadron cancel win ana ye no etwetwe nkomo we are live on Carter TV on YouTube kwadwo ye nipa bi a ena na meka no me hwe Ghana anema wa famu a keni kwanze nka ye bodi kwa nipa na mu de sai mu se oponi nyansa na nche no tama show no mu se rival bi no wa kroya na e bi saba na di be 2 years yes mu saba frame wa kroya me kan kasa okay yes me sa ko boy de mu se ni se de me de woso e mu se na ma wlezi anyway mu abo sapa ti me sa fra ko boto e kan wa ko to na me de manu me de ba yes me de ba stage yes skate the whole show ni nya for Nigeria start kase nya no show no ye ka de cha na pa na ka mo e se ho no me na me first wow e bi sa na ko e de nya we normal me nya tumi tuo ni nya de Nyankopon jimi me nko a adwuma ba me ba beje cause fan to nchen wan timi nko adwuma ba de me gira me rei akodi di me hia me nya to anya kasa yan kasa ne embe di matam na atwa no yan fasa me nya adwuma Kwadwo you've really suffered Ghana industry we mu pa na me da Nyankopon asema wo ukura komapa nti Nyankopon be koso akuta omu sa nyame sho na adom fie te say bacho oh adom fie Nyankopon adom te say bibia koso boko make ka say nyame adom a o kai kantamanto yeah so ya ma me yes me ka say baba ko ye o ma do ye e bi sugu aban su ya aban su yi oso mu go nyina so ya Christopher mu ko Asɔre imagine papa tuna no to say
Philadelphia ni bia wo ka katamanto ho a ejase onema no ensu bi wow Friday ko branch awo ye ma sika ye adwuma asofo ni bi so bo baby papa ne chiska 22 billion chemeni for 160 something say 127 yeah 27 127 about 25 22 answer obinya 18,000 ewie say omo shop share na nya sika na mo shop ma han ye no e Philadelphia ni okay shop media okay wa ba han na fo mu ni so anye dey anka ho omo so number onko 50 omo so 5 billion to come omo 27 billion wow tinka asra kan nyina se misme egwa men so na ma obi ka be sire ana aban ho a kire na bia masa we ni nipa se yempe ye ya also on the 4th year ungo do are believers 4th March sir papa birthday 4th March yeah for ya was ye beba I was no cast bi ye beba ba ku bia na mo 5 or something billion ye beba what check and plus free a lot of everything we will be there ye be show up I was there ye then I was 9 but what video na famu nyansa yi we are brantie we are babawa we ohiani we sikani tesesene wutie bia somebody can change your destiny either in prison or in a good world. Yeah. Yeah, pa Adom Kyei-duah. Obitima sesa wa brabo just within an eye, a click of an eye. Obitima mo the prison. Obitima ama we de here. Enti we abranti we ababawa enkasantia wonna wadi kan wa brabo mu. Enkasantia mpanyimfo. Enkasantia wonna wadi kan wa brabo mu. Be humble. Submit yourself to them so that they can help you. They can teach you the way they have passed and make the good things in life. Yeah, Adom Kyei-duah or ho kwan so preach e akra eme onyankopon. O ho kwan se ono ankasa ye business. Se woton mpabo akade se ode che o ho kwan. Oni se wonte ase a enkasa ntia no. Wonte despite ase a menkasa ntia no. Wonte na ado ase a enkasa ntia no. Wonte mahama ase a enkasa ntia no. Wonte bahome ase a enkasa ntia no. Don't talk against the leaders in the world. They can change your destiny either in prison or they can help you to become successful in life. The efutu same way na fatu tim mo so fo calabash mi firibon half mamu ni ma beduru ha di make na kore we akire ho se huntie wo ya brantie wo ya baba wa man kasantie panimu bia wo dika wa brabo abeya bamse be me na me ma e mo janu su kwanom la fa